Yembote, kembote, kokanda dia okudene Kongo. Apangizama emono nalumona vo paikidi diambungina dia digulukamba. Eunu diambungina dia digulukamba diambudikiadi. Diambudikiadi ikuma mwana kosi bondokele. Epangieto Johnny di Banzila. Ndio na luzevo Johnny di Banzila bondokele. Mazono musuka kafuidi idina lumbwene vomono paikidi ana ni Kongo epangeto Johnny di Banzila kenadiakako apangizama ndio na bondokele kosi mwana mbanza Kongo kosi okieleka si evwa kulusiela zi video diandi video zandi tobanga entrevista lomona ndio na bondokele kosi Johnny di Banzila apangizama vana vafuilanga kosi vana vabondokele kosi buluke nkaka kalendi vo luakako nanga voka kala kosi pangia ni kaka kosi linda kunzika kavalendi luaka buluke nkaka ko ekuma wonga ndio na bondokele kosi Johnny di Banzila kosi ana ne Kongo kwa ku Inglaterra Johnny di Banzila bondokele eto akosi tukunzika kabuluke nkakako kavalua kabuluke nkakako mono tela mene mukamba ngeni nanga kukanda dia okuludini Kongo silo mona WhatsApp silo mona ze video zitambula tunakaka ye konta bankaria imosi nalumona vo konta bankaria ivaikidi yoyo konta bankaria ifite kala muna zina die luzolo luanzambi luzolo luanzambi yizina de mwana ni kasi kalanga kwa ku Londres ikonta bakare tuvenevo ana ne Kongo aukulu losie moko koko ekosi kaziama kansi yika iluvanika sort code 040004 yika ifutula jaka sort code 040004 account number 9348328 bandeko oyo akwei kosi epai kosi akufelaka nyama mususu akomaka te abangaka oyo ezali mbela na bana nyonso ya Kongo dia totila oyo akoti kokweya mwana ya mbanza Kongo kosi okieleka Johnny di Banzila boko mona na ba WhatsApp na kotini la bino ba photo na ye bisika nyonso rencontre wana kozala toko prononcer bino sale epai kozala au courant ya semaine pona rencontre libota ekutanaka me biso bana ne Kongo toko kunda kosi oya kwei tozalika na compte bancaire moko lolambule moko compte yango ezali na kombo ya luzolo lwanzambi kombo ya mwana kasi na ye na pesi bino sort code ezali 040004 sort code yangwana 040004 wana ezali sort code account number ezali 9348428 bino moko boyebi soki okomi kaka na compte na yo okotisi nani wana
mbala moko bako transférer yango n'importe quelle banque okende ozala mutu ya Halifax ozala mutu ya Metro ozala mutu ya Barclays ya Westminster HSBC soki oke na compte na yo to online otika kombo ya Luzolo Lwanzambi otie sort code na pesi yo na pesi bino na account number mbala moko ko transférer contribution na yo na ba WhatsApp na kotini la bino yango bino so tout etambola soko ozu yango passer yango na bandeko niso tout na photo ya John ba mona yango na compte bancaire eza wana banque ezali kaka moko compte ezali kaka moko kombo na pesi bino Luzolo Lwanzambi kombo ya neve na ye ya libota oyo esika nkangu ya bana ne Congo ekopesa mela sale to ko annoncer yango semaine oyo to arranger ça lelo na ko annoncer samedi déjà to ko banda rencontre et pai to ko kutanaka lo Thomas Sala kanda dia okuli de ne Congo. Ciao ciao.